Rais Azali Assoumani hafanya izo wenji wajozifanya usiku wa leo inu. Rais wa daula ya Komor fakamat Rais Azali Assoumani hatendea yeswalatil jumwa harma omji wa misamihuli mjini ndongo ikao wenji wa Komor wa fik ya asma ya himu wa daula huendelea harma le jiji la misamihuli huenda ya swali ya juma ya thubitishe yuhokaya hatende yansi na nsi hiyo nge ilazimuo ya itendele harma ya ardhi ya itendele harma wanadamu hafanya na jofanya Assoumani izu yasifanya usiku wa leo inu kenokiri yamba yede rais wa daula ardi yasilili wa harma ya ardhi kaondo ya itawalia ya kekaji uitembelea. Rais Azali Assoumani hajofanya izonono ya jofanya ingenge rais kaja jokubali yatorewa ni mji ni bavu ni mbisoka uyonti pia rijozi hawenji lakini azma ya ukamide muwa daula sijo itekeleza izo lizo Azali Assoumani yazifanya usiku wa leo inu kamjwaonro yukaya yemifumura lanyo huja waka mashangaza menji ikao yanzi wano wana washiwa misamihuli mjini washanshi hukaya Azali Assoumani kana ujwa henda haruma umji wa misamihuli ndongo ikao ye siasa yaho walokinyume na Azali wakawona ukaya yode ilo mafaka wajau haruma umji wa mbeni walokinyume na Azali ngwaona ukaya Azali hotorewa ya ukaya kekende haruma umji wa misamihuli mjini nana umji wa mbeni nana emiji ya ngazija bimana ya bokati na legitimite shange na legalite yondi yolelo Azali Assoumani yathibitisha usiku wa leo inu tarehe mengo mili na ndadar ya mwezi wa Avril huenda haruma omji wa misamihuli mjini tarehe mengo mili na nsan ya mwezi wa Avril huenda haruma omji wa misamihuli mjini huenda ende yathibitisha ya ukaya yeye de rais wa daula sibahi ya jilie wa misamihuli umhono watanga huliho dele kafa ziro la remia wa Komor misamihuli mjini miongoni mwe miji mikao iduzulo haku harumali kafa ziro la cyclone Azali Assoumani ezijohambishiha lelo ndazila zikohambishiha yauka waka wanduho msirini wenji wa hao waroha wasaya waja wasako ajaja izode zijoula warma le beau métier lahe internet si de lahe shabakatil internet ya amruna dunia de lahe de le beau métier lahe internet lahe Facebook au kamduna tafautishe shabakatil internet ya ne le beau métier lahe Facebook shabakatil internet ya yo des émurs za Ibrahima Inoussa Nono yodi ambao shabakatil internet ya la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores. Yo de shabakatil internet ya Ibrahima Inoussa Nono. Basi si jola walelo harma Facebook ya hele beau métier ngwajuhamba ukaya wenji wa hao waroha homsirini misamihuli mjini harma omsiri wajumu side namna hiyo kamna ujo urenga jimbo la he namna hiyo kamna ujo urenga jimbo la he namna hiyo ya ukahaini bahanu msodohamba Azali wandu waroho msirinu Azali wandu waroha wambadingo na Azali hadungu ngurumo Komor unuma hawane Azali hadungu ngurumo Komor unuma hawane mahakama ya juu ya hakikisha ukayaidi rais wa daula maraia wakubali walohundani wakubali wenji wa hao wakubali ukaya yeye de rais wa daula hazithubitisha usiku wa leo inu gujozi thubitisha zensisi jao yabonyinyi wasaya lelo ngamjuhamba uka Ibrahima Inoussa Nono leonge Azali mitwa mbezi jirio sina uhauwa ye information mitwa mbezi jirio lelo Azali hatendea yensi
azali nge harma hawa ya amani harma yonti azali ngwanzi wa nowenji waho wakomori walio harma yonti owenji waho wakomori walio bonze baadhi ya hao ngware mao maandamano kinyume na azali shahunu ngara ambao ndo maandamano ya utowa azali harma yezi yaode maandamano yajofanywa harma mji wa yezi shati de miji yazingizao mji wa yezi wala tide miji majana maili na mengo miili na miraru ya hengazija yotide ijoka utowa azali ye kaifanya maandamano watinao mji wa yezi ni maandamano yajofanyishi haulaya yajofanyishi habonzi yo maandamano ya kibaltwage Kartumzililiani msifanye maandamano ya hanyu yode demokrasi nyinyi mlio bonzenga nye haki ya hanyu mkeka mjihanza azali nana nyinyi mlio bonzenga nye haki ya hanyu manze azali yode demokrasi ivumbulao lakin ngarambao kaya walio hunu moroni kwa uharmae toa ni amri ya himhu wahe daula nezi ya hae azali asumani raha karjaona ndrongo zilo kinyume na azali ikanda hunu masiwani raha karjazona sisi ngarjo hamba yezijiriyo azalinge na mvu harma yonsi uwenji wa huwa komori ngwafikio ze fikra za azali harma yonsi karjamba kabati wandu watsohanza azali awala karjamba kabati opposition harma yonsi ngabo opposition harma yonsi ukangabo wandu watsomanza azali lakin raha kwa jaone sazi alama za uone saukaya woira isi watso umanza kaziti raha ikanda hunu masiwani raha karjaziona raha eni wakati zijo ujiri baadi siso mambiani ya ukaula raisi hakaushiwane marainya hiyo information ikao karna ujua ribadili enamna ijo ujiri ngarjo yambe namna ijo ujiri lelo ezajiri yemifumo yabira rishangaziwa nomji wa mitsamihuli yukaya azalika na henda mitsamihuli rizamba mana sisi azalika jari hula wala kana uparo joshindanule wala ko joshindanule wo wa mitsamihuli wamba ukaka na henda nsoza amba ukahamba wamba kana henda na mwangalie ze video bangizo yao mwangalie waja uyokaya bandi ya wa mbeni wamba uka kana heda tizamba mimi nono ya uka kana heda haukawa zamba ya uka kana heda lelo azali asumani hathubutisha ya ukaya ngamwedo iho mamba ukaya sinaujwa hede mitsamihuli mjini lelo hede hathubutisha iba valazila nrabo wanawashi wa mitsamihuli kwa jawaka wamba ukaya kwa jaka wanzi hawa shanyishi ya uka azali asumani no shababi wa mitsamihuli ya ukaya azali kana heda mitsamihuli hede mitsamihuli mjini la vimari zambe izode ze hazi za mtangazaji yo tuka ya weka hamba uka azali hede mitsamihuli mimi tijofanya izo azali ya fanya wana dharaula ukaya nsende haruma ardhi na itawalia nende reka hanvure kahawema la vima nende kakweli midera Israeli daula mimi nono tijozifanya na bafe wandu na badziwa wandu shati joenda over hanu kamide na tawalienti mimi nono tijohenda eni zijoka ujire ntondo abingu yajoka upuhe jepuhe shati johenda lakini yabo wasaya lelo mimi nyinyi mremao le bometier karuma ze komanteri za hanu bondongwa mimi sina haja na nyinyi umshiliani ya umangaliani hizo manzi yao mimi sipanga ndongo za ajiri njenje nzambe nsutsa hizo wewe ujoka hanzi hayabo iyo batani yao ilo bometela daone mndumsha hao nwanzani wao mimi mtangazaji na hunda information na kaujabanu njeni yabe adini fanya neze komanteri za hangu nsufanya komanteri ya hangu ndamina mrulo yabo wanzi ho wanjia harmesha bakatil internet yotside haza hangu ya ujanje ndo kansi no hamba izo wewe ufikiriyo hawojuma izo mimi nambao mimi ngamambo ezajiri nende zangu nimbeni dingo nkensi mdojire mali bometie yotsafera hangu
ni wanzi arongone dia sahe ya buwe hahe ya dorongo wa yamba izo yanzao shansu janje ndo fanya commentary ino mjibuni ukahambandro hau hambanai hau aferi ya haho izo nzo habari bu mwanama wa Komoro izo dezajiri lelo 1500 mjini